sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu. Tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza. Bwana, tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima. Tunapoishi tuishi tukijua leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Siku zetu si nyingi na sote tufahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho. Tuing'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho. Tuing'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho. Tuing'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili. Ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo, wala ya kesho. Tuing'ang'anie ufalme wa Mungu kwanza.
Ujipayire gukwana yinjire nka amangana aliyo mweli nere nabaligiriti akaranka ubugima bwaya ashubu kubyense bwabere boke nokeko kwana ngararuwa nire segingia nandi ndiro kwiye na kwana bona naye abatebi nkaki naye kwamenye tashubu kubyense sandukiriye ko bose naye yeri umanye nkamambi naye pakutwigatiriyo umanye nka naye mambi pakututangashwe kurigesa kurwasere bihe FM kurminto kurkere kona yani nka naye emerebiriye yabera sondiwe naye mambi necheba asure bono tatika nkaki naki warwasubi kubenze nokeka rumo professor ya makwana nka akanaweta sichimbera chalingi tamambia tamawaraba ogende skuru basombe lakini lituke limekera ikange na sichimbera karende mbera yalinge nekeni mano agaikange na sembe akamana busa iri kirenga muze you stranger ayomagani aya sende na mambi no chucho utatiranta manye enchirera che enchirende uyakego sakenga na kireyalika okumana busangiga kurutonga sa swandeso yani no montolingo mosom kumana kuvolinga muze as smart as you are I was aya sende na no chucho yani nchiringa nona rerora nona kama hunole amakulina tuganyete utatiga enchirera kunero kera betabauti nukieko refasi yalinge migi abatanga nchanaruwa niresegiane na kweliroro gendo na lindro kwegena naya masisi y'umwa kundigo tigakunyiringa nseyengo tore nseyengo tande ekara kunyoye trust yourself yani nchirinde cyakabona kurigi nchiragete urabe nayo bo mu Kristo yani njirinde ngani se toka nkoro asobi kubenze etoke ngani wokwarwa nayo kwera nikibungeke na ruwa niresegiye ndito na kororo gendo na kwegena yani naye fasi yikuwenere naye kuwenere abandi ngo cyato twara ligiro fasi lakini yamana gutukwa semwalika nekela hokia lengi Yeremia sinkere yabene naye tubimanyiti naye bibi kasa mabakanya sae ase pasi twaso miringa na lendile na ruwanire segendito naye mambia cyoyo likironga ko segendito ya lendile kuye na kwao ubanyere tuka wakare na kare oswa senseria makulia tayo
biruru biteyo kubirika guteyo Jerusalemu yiyugukira abatore banyasaye bacandike asubikubitse yimbi asibire rubire asimitandere asubita nakore asubibibole asubitibole asoborobole yani nzire ndimwense yagati itungo cyane abatebanga uciye abatorosiriasi asarabe na pepe nzire tebenye n'ikinyumba kiri kiguru bale ngamba nanki baba nyasaye nanki karitora asubikubwense ninkiye tete asamaboka nyasaye turiwete basemereti urambura kuboko tusabe tatu nyasaye asensi ya muntu twakura mirimbi ya muno abaturimo wona ndi twishyu twakira asinto y'umwaka ndiga kire rututanganiri erebono tanguta ni tutoraki asakire bana nabutwaye kubona nyasaye to etariko yarigirire sanduki ya no mubiririya na intumambi toja kwa beta bibiriya lakini tofauti yote urabo na kitura hagende tulinjiriya itwalesha bamwe na intunyasaye oko nimyo yetu ndere gatima iri mube egatera niwe twasubikubenze abandi turabaze abandi turibuna tule turasabire nyasaye tu umuriko tasemi tukumanyanya nsaye brotene na Kristo yatumite tutero asubikubenze tutabya kera semelia nente fasi ya neli kwa situle tuaria niresi yingia nyasaye tu atule ndire kuyena Toso asubikure kawakale nakale ekubo mabitari kwera tuwetigire twezi tunturulie tutu nakwele nsiyi iriange kwera tuwetigire wakora kurumente nomoro kibna kwera ngana rumi ya usumube tuwasabiri nyasaye tudukire toni nkiye tiyaro yeremye yutinya mariga nandi bali mu ikirike gwangu twabikira asama bukawo nyasaye tubatinya mariga kinga kiki cy'ubukendo twabasemerye twakuye nanga twensi na turuki abo tarishya magimi twekora ntume kinga gituraro twasemerye nyasaye tigara asenkeye liya bamu abos nandi baremi tigara asenkeye asabana bundi sumu mnoria kinga kiki cy'ubukendo nyasaye twabutigira asenkeye twabasemerye twensi watuyule n'abami ntumonzi babikira aturikira masiyabo turasabira mwago sabugo kono nsiyo burayi bwa Kristo yoro maboli tu mwataba amina tebanga amina. God bless you.
watafunguliwa, waamke wote waliokufa, washinde watapata uzima, wenye dhambi watahukumiwa. Tutaingia kwenye mji ule uliokwisha andaliwa na Yesu, tutaketi kwenye meza yake, tukila vinono vya mbinguni. Tutaingia kwenye mji ule uliokwisha andaliwa na Yesu, tutaketi kwenye meza yake, tukila vinono vya mbinguni. Tutaingia kwenye mji ule uliokwisha andaliwa na Yesu, tutaketi kwenye meza yake, tukila vinono vya mbinguni. Asingincho mambi bagandiyo okera abenga nogotera gwoka na gwakere Nyasaye ng'ambia mono siga babara twari bagabake n'abamata abayiga batarire n'omwaka ondigo kiga kyeji kyonsi nabo igo kuganeria family yamaya tware konyora principal Peter Moturi akwane kwani hapa yeke nyoreke na inde atebye family ngora gotwa korego Morisa Wilson obwocho angaiga ori present yo mobirona asogota iye family ngora. Karibu sana. Mbia mano asiribaga nito wakembia wengi ya kufana ni asembeo Nyasaye nini ya mejinga kichwansi nje Peter wan umwamate wange sana wako hivyo familia na wamate wako
utimukire yeturarete eng'ore nene lakini tubate ng'ambu ya muno ase egatema mwatema kumurwanirira lakini tumaete ng'a Nyasaye uri tondete nero bwate plan yayo maete ng'a yari gutabukiria sabantu baminto bamachoge igamba temu ng'a mugate omuntu omuya etugo korekania magana tingo muya lakini esama tukamake mwako yaba na intwe no mwaka mwekumia kama ntu abeka abitore tega eno yomo tuare ko nyora na ngide chiria naria kubanganga ngakitogo suka no yomo ari konos na ndio rego kora na tawa teba hata maana makera kina maana ya wasomi ya wasemi wanene karatu yote na ukubari abaire binandia muchera karatu arangira ni tugateba na tigato taraga bino turamugore no ani ritunda encho abantu baminto bache yoka ekora kinga omo kuyonugo simbri no mwako muya tigararire familia yayo muya tuatwarire gatuga uno mwako yati mugete kinde Nyasaye ndo ko mubuzima bwaso ikenda atewe tubaterane tusirane tutobererane tukokererane asobo ororo bwondigo mwako rengo mworo sana igere shere yaye erore kanebuya Nyasaye oyo. Thank you so much Yasiriba. Thank you principal. Na yo Morisi agenda gochi. Nye karare tware koboria mongena Burgiston Sando na Rokinia Ondigo egere aba kwanere na indaba remia because Ondigo ga kinera maboka ya tukonza na inde bia mona singi jo musingi amoeta. Thank you. Mwalimu mkatekismo zenye mwana wa kwanza ya okay fine yang ko bayna ne ringam biyamono nande biyamono so cha mwakolire gese umwana ndigo arwarite nago ikabono ndiwe muna wakwana ukinira mabokane gorwa osaiwaye ndete murigereti na ukabona beiro mugaka uri naboye ne amate yaye asicingaki cinyinge n'umwana urenga mutebere n'umwana kugwatonyire okorora mama chaye bwango n'umwana urakwiranije mwana abere lakini yo maboko na aliyokoranga maene umuntu yororire amawasa na ndo irane ibiega nyabera manaine asikende yonsi mura boli murocha sigego kibugeka abantu asibali amo ngana njana kubura nana obusiba tatanga rosukuro mandu ana kokaraki ndu ana kuoga rosukunege cha bango bangiye yamunjoge lakini chibaibere ko koraga chiwa koraki igoma nanga seke ombekere na vera abantu na macho kaliye bigento ande kirage chikinyuru ngaba mochi asigete nkorera bali igoti gatukwatagane to ni ndiga samaskani yo kumia omanene aba akwaso to ndige miake ya toire asirite ya Yesu Kristo teyoro mutogeji Ekoro Morisi androche gaba robocha nabaigo isondigo nara mwaka skagocha iga gere otebya abaiga bia mona asenge jo twikira
unagukora iga Margaret mukayo iche kwani hapa ye kwaye ito ya mekenene au represent ye kwaye ere ya turaire biya Margaret mukayo sukegocha iga umuntu ayomo abaminto bose bakira iga asenge ncho y'umwana n'ukuri kundigo imwe gumuntu mu bastate bayiganga uyo jija koba kerori y'ukura kundigo ndigo gare sanduku yakuboni aki nje naruro naye pakoeta kirende yonsi lakini noraika igo to gwaka ngambia muno bali babwato muroberi bwo mwana ndigo na bakire ngambia muno Nyasaye abamente ebisyo n'orogendo rwino rogenderera igo mbia muno yana anturairanirio monene ngambia muno tata omutongi oyo ori igoro tongete ense na ense tata omonene twakira asore mababe wetereserie tari ori omwana Yesu Kristo tokwene ngambia muno waturaire ase sabari yarengene n'omonene y'omuyega bw'omwana ominto ndigo byonsi bire gwakorire omonene gwaturusirie bigocha gwarobereirie ase eng'encho tata omate ng'one omwana ogo omonyamabera twanyarie koba togwikenkei mausu twakoborie tiga ikasore nse ya mabera ao n'omwana Yesu Kristo yoro omogorie ito nande mbuya mono yamate yaito nkaiga ronkoira ribageri nkobairaniri ng'a mbuya mono egekogera igasi mwakorie niga ere engiya abande nabo bararigereri barore ng'a gasi moyo teyo mokorete lakini mwakorire gasi engiya kiakoa ngoteba igo mwana ominto ndigo no amenyire na inwa ige ngaki entambe orwarire muramonere murigerereti nabere ngocha ngomusiomeria narorire amatebu nemenyete nere abaminto abarega iga yo minto bwa mwabo Margaret yanti yeto mona urikista n'abandi bonsi bari bura igo nkoiraniri ng'a mbuya mono osoko boko mwabere mokurugoche se family omwana ominto mwatemire esimo konyara lakini rende Nyasaye rena babangete ng'a chinga chikero chiaikire iga mwana ominto ndigo ngochiare gotimoka nonya togoteba ng'a Nyasaye namaete okorara kwa abanto nabeko bang'a nokondo kokonene egekogera ondigo minto buna mwaigure bakwanire igo ndigo tabwate kegori gosatebe ng'oyo nomoke atwara ogochana ndigo nkomobwatie ria gatato lakini nabo nare komotebia egento otegerera okironte nabo kwarora igo mose namotenche nabo ndoche okerigereri toigwana nando nte ng'ake ndoche eke mbuya gwateba ndigo tabwate mang'ana akogechi gogosora omwango lakini rende Nyasaye rena abangete amatuko aye bono egento nare gotebia abana bari bane ba Esther omorembe nigoro oyo omwana nande buna yatiekire koba ng'a momanyete ring'ana twensi buna torenge family omwako ominto tata nyamosi twanchete ring'ana egekogera twensi tomate ng'a Nyasaye nere obotamero nekero chingaki chieto chireke korwa ense eye tata Nyasaye nere omanyete tari mwanya banto naki egekogera tata Nyasaye tokomosaba nande twateba ng'a mbuya mono esi bionsi buna gwatoete ondigo minto togacha kobaera nere egase oboiko bwense nande yaikire chingaki okomoira ntobwati gopinga ng'aki agenda naye omanyete tiga nkorere nkobairaneri amate ng'a mbuya mono tiga omwana ominto atimoke egekogera Nyasaye nabo abangete ng'a chingaki echi naichiaye mbuya mono. Thank you. Into asomora babantu bakwani mbuya more nonye turaso bokomu abatore moyo okwanania inche igo natenenire buna ekanisa mekenene naende buna omwana kwaya omorai bwokwaya naende buna omoamate bwondigo amaene buna ekwaya na buna ekanisa twakirwe keranye kere sana ondigo etebwate tiamatera 52 lakini amatera ayo moerio
8 ondigo nere ole gatera pes nuna mumanyete abagaka n'abakomi eso ase kwaya igotera abangi nange boka bono igo barenge n'ebeminto yomo ero gatera pena ondigo tera pes bono iga buna ararire amaene pinto byatera tera pes anires ranche goso atukambani igoli mekwaya ntole neliyanda linene sana ekiagara nande gare ngulwese yete nene ase kwaya ekeraro liyenkorege atore igare gochombori inkibono mogokorera iga terra nyasaye mugase kwere omusuntu otaracha nachagete gonteringa ninchembe tera siga naruari ito muhori na kyungwete abantu ebyungwete byense emeyemo igonyigwete nga nachakire gasini gatera ngamataigaaki tiga nyasaye gakonya yene otatera siga ekogarante bwati omusacha bwerire gatera bunaye nabwate omokia gakogara igare koriga osando galsimate Omni parito karira sanat. Intwala adventista ekero murandi achimoto. Opala gania. Na gatera omanya gatera. Ondiga gare gakora mokia. Ogenda sindagira. Omni kapake kanisa. Twatera gatera bariku twalgania. Omarandia. Buna kora na ndo minuka. Etukwala ndagira. Laki Kalingana nyasaye namanyitera kogera amalikongo tareta haranga tatawina ki kiromonto nabwate chindo bata etani tigatwege nenga igachegete bakirende nyasaye naramanye tigara karara kwae nande tokoma baya tusabe nyasaye ito nanda asomara baba manenda twakira asubusuwa tokorelimbia mano kiagara gatateria manenda tokorangerie ekero kyobia nekero kyobobe bono iga nyasaye twakorangeire obama na itwe goikamambia ekero mwega wewe minto ndigo oraere abaminto mbache korwanaria nebuwe meburasi namakamanya bantu ase ng'incho korara pewe minto ndigo na ase ng'incho wegocha kwabakirori enga ibitukoria mario nyasaye twari gusaba bentere ngiya obarete ruya obaikiriya omuyobozi ndigo oraruya nande twari gukoboria manene ekiagarara maremia oyobene oyibuwe kumia etwari gusaba oramie oyemiteste abana baye n'omwocho koronaro n'abana abo bose abayiri n'abasani bakireng'encho na intu n'abamate niyo kanisa yaitu toramye ikiagara ribaga ryategaire rinene korende nyasaye nomanyete bunorari tubaye kwamanyene twetigira asore okorekere gwancha kwao ekiatwasabira ase erieta rinene rya Yesu Kristo yero mubari yaitu amen. Bia mana sabare mogo naende thank you ase kwa yaitu mwarimu peni muracha aso ndigo konya okorega ase skuru yaitu mata aiche gocha representia skuru gako na gocha iga mwaga sedekia karanga iga aiche akwane kwane hapa ye kamati eri konya kogenderia meroberio naende abatebi mbia mona aso kogwatirana. Thank you sedekia na boko na gocha. Into uchirogari mbiyamore biyamore mwesi biyamono ase ondigo ikire boye kiro montoro digo ondigo ikire boye bono rende gatora atebe ngambi yamono kanire gocha twa ikire ondiga ikire gaiga igona ario cia abantu bakwanire ga no tori amana borobo biyamono. Thank you, Chairman.
Mwalimu karibu. Mainje tiamba kwa nimbe amole. Alieta Benson Moracha. Korwe skuru yonsando. Mune skuru ondigo tuwabeire nerali. Ago korenda egasi yogo toroseli endagera na koroseli abana semiake menge. Naende no moga kabweru etase egasi yae. Nonyene kerago tebigu nga ondigo lero korengenje nabakora. Naende muna mwateba o maenepi kama gosa abeiro ondiga arengo monto mutangani muna ikireiga agoteba ngarera abu arona gosa ngabere nto correct nto torekebisha magosa asabeire bona mne skuru na into togoteba ngapola ase family asa abana bali buna Miriam no asoma onsando nabo igono mongi noye pole aso komosiria tato mino naende no toramo abalenda matemunaro principal na deputy banyare tiko babagoika ntu acha bali mubakeigo na boigo na bakorie ga sibe school nonye mambi ntobwata matemu lakini abali mumpabo principal na bara migeke lakini natoke otunga mugasona nyare ko bagakonyora libaga lakini no toramo pola se family kwa jumla mbiamo. Thank you mwalimu kwa niaba ya school. I think bona iga no tuwochi kobera ange gukora tiga togori awa area assistant chief wete narore kananga geronya karanga ichegocha kwane una gukora gukwana iga tonyoro yo minto Margaret Onsanda abaira ni ngambi ya mono ariga ni omorisia bweri nyoni sogo saba egera twatananekane kero tuchi gukora bageni karibu kene kenyoroke bwato machoko muya ambi naende karibu. Diamono Germany asili baga na inje gatigande tamo gombane asinka ya nyabusira umuga kondigo ngolengera libande bon sibaige tondiga ange kusibanyarte ko bato sanganere na bo bagongera na ngondigo na baringo muntu mororo nando muntu miya buno mwana ori otangaza ari gasago teba muntu miya na bara banta baya bonsi nandi buno twanyare ko bato gusanga muna bamwabo omuro bamwabo ndigo bararia na bakora kananga nenkingiya nande yechogete wono lende amangana igo ya makweli arasi ndi mwanya banda salitia somo ndeden na botoko na korara ya baka kaye sira ni urutu kwae igo bana njenge tunalo sabere family tianya sabale mi na ndaba ekinguru cyowanjera nanga ondigo wono rure gatia ino engana ya manali kwere nilike noleke ndiamano naro lero kubwatira na kole exceptional korbu ndigo aralepe na bondo che bararia kereta beka na obe chandira senjere ngia tiyo manaba kwanye na ndema gandira senjere yiga sonkorera nyasaye ngambia mono aseri bageri tu abanere uno mwana omuntu korbu machoge ne family yakinira abana bae bakinira nandi bakinira se kanisa utogote abangambia mono asega asbakorie no mongi noye wana buna yaikire koba twensi ngwenda tore ngakiene yo ndigo nganya sato konya twanchirane nandi tusire estabia igo ngote abanga una mama teba angaba mura babu machoge no bara ngono mono aba bamenyeta abuno mwako ne James mwaka Jesse Joe na abandi bonse lakini jari kunyarikana batokaiga tigasinchire babwate sikosiko igo na bako na gotenga pole gocha se kenyoro na de pole gocha se family bono na rugo kwana nga kikanisa ya mekenene goteba ondigo buna mwaigure
noyo itomekenene buna ememba yekanise family ya mekenene naende buna asoe tororo egasi akorire buna oyomo bwa abagaka n'abamura that is Adventist men tware egasi akora omwaka orie kerari assistant ya Adventist men na bono buna asoe ekwaya mwaibu ng'abara abasacha abake babere batatu nabo koigwa base yaye iga yabasi nini ng'anga naye rutorore bono buna kuna gotera tiga barekodia matera tukuna koigwa base yaye igento nkeringa tiga tomokorere nyasaye buna catechist Philip ateba tokase mwa nyasaye naende gepawoire gekorere bonekerere mubaso igo muna intwe kanisa tokoiranire ng'ambu yamono gocha ase kenyore ekegaiga igo twaroro bomo bogokumia korwa ase chikanisa chionsi abashiriki b'echikanisa chionsi kere magoroba muna torarie torochabang'ina bakomnyoka gocha echikoni abagaka nkogwasiliana bare abamuramba roho bagotumwa igo togoteba thank you very much ase kenyore ekeiga mwaorokereirie ekerokererie kiya naende mogenderere bo ondigo gabaga igo mosaye kore iga mwamwagata muno omonto oyo omoino abagakaga igo mwarimu goturiga ntebi ng'a iga arenga omonto gogokumia mwaka bwondo goteba bo nomoirio lakini iga achatagete komanya kere gento ng'aki kegokoruga so intune ekanisa twairaneri ng'ambu ya mono ntorigokorera gokera mami nyasaye munagotokonya tokore torente omobere tomanye ng'a bono ondigo ere orure ense y'omobere oyo ogachirwe igo twesiga torigereria bose ng'a beyond the grave there is life, eternal life, as bariba bakwabire kibegenire igo tutebe ng'a pona sentence naende tomorigeri nyasaye kiara nagendere togotokonya oyo maso oyomo yongo kora ngotea mama pole asaya akobereire naende bono inwe gendera na Esther tomatinga Esther nabe chinguru abamachoge bari bacha abamura abang'ina abagaka pole sana tiga tukore mambie karo mukwira na mwira ne buya abagaka bari tukore igo mwaka chairman Zedekia umugaka muturio mwalimu na abandi bonse mwaka Philip. Thank you so much for all that you have done. Continue mpaka woche bokimambia eldo ito nandi chief. Thank you kwa tena na mona sama ngana ya ige kuna gusunguka iga nando tukore buya nando toboke committee tomanya muna tokomenya bana nipenye bere nene sineme komwa sabana baitu ya sato sese ni tutwatirane sese ni gombi ya mono moristiga chitene rabe on behalf of Rinyoni bari bacha gaiga akwane na korego saba kwa mwaeli tumbati mangenda akwane itagana buna abantu bakwane bonse gocha na bondi karengego no muntu bwata mangana make nende omuntu ori tayari gutumika asoko mate ondigo kara guchiga no akwanda guchia tari muntu kona kumina anu muntu ori cooperative ase koranga tinto kwa nda biribia igo buna akwandu gocha no muntu ori mwaro nando muito gotabwati mangana mange buna kugamba kiri kwa mate na kya kora nande asoko mubeka ni gakore gasihebia igo abana go sabanga yasae e family kuna ya tigeri ga ondigo ro atwari gusabanga abana bari bonsi ndebuna ko barabonse mwana chove na baba na baba sabina na abana barabororo abana bari bana bako babatu mutando na abana matinya sai so ndubatu mutando na abana abuntu banganya sai na bakini bia na te na mana uyu mitesa ne family baka yakine bia mutano tata nya sai oitori gora mano na ndo twante na abana bao Yasa ito desa oyo mitondo kwa mama tukaya onsa bere karamu nente asise michesa stress kanisa na sete nyoro. Yasa ito bere gakore mere miyamu nente na tuwabe tukupata na bere yasa ito machano. Baka china ki yasa ito machano wari te na ndiko wari bagata tu mijaka gahu tumukagwa sukwenze yasa ito machano. Wana mwana kwa reza ibe hindeli ya tumuke yasa ito machano. Na atuwa yasa ito machano obe wampere kwa kwao. Ukolo ka sa bagata tuwa family oyo ramina ande yesi chinacho yasa ito machano. Amane merveya sgesa tumuka kwa vile kwa seto bia wikaret kwa na yasa ito machano kwa rende barba che temo chabia yasa ito machano ande kwa bari baka senka bari weta to machano sai kana karo tura bara senka bot ko bogna to sa kwa boko kwa ko rema
Nyasaye tuchungu chono kubakwa kwa kanne kurta chungu chono re nime sute saitan machono ukatukoria ancho na komunoto namana nime rubiyas baka tukoria ancho tata mucha saitan takiya ka kwa re tata muchina sai kana kwa wetere ande saitan to namana kinne famre chunga chance ka na ndiga skira nyasaye to asabere ni bagana na se famre oyo sire chunga chance sire batkuna ande sire mbaso chunga chama tamu chunga chama sunte chunga saitan akwanta matama marane nyasaye to ruwa na matamana ndo ruwa na mesuntejo nyasaye to agotene famre bora sire to dere nene asa mangana akore ara marane aso kinago famre ana se sera bakere saita muchano kana kata gwata mekanende kaba manento to ndo tu ando ukabakira samambe nemre yeso to namana baka ele bia nekala tu asana wetra saita dia yeso kristo ora motori to amen. Cho yechingwana chingia chintoereru nogosaba seigo twabariganira mambia moche mapema saa 3 ya chakira Último que era para cada año que esa que ya cae. Pero la que yo sabe, trato de todo lo que tengo digamos. Sobre el lugar de la cocina de la chica kitchen. La que le quiero hacer de vida sin que haya salido de trabajo último que inda ni más que trato la voy. Pero fue como es cura sincero. Inda año voto por el día cae. Tata, cancer, que creo que hacen que o un gran after ayonsi anyaka bakana igita yonyaka bari kwebwe bako ande nyaka bari batori itu tikira sole karatu asabitu lento wetera sereyes motori.
Prince Momoturiga kona kwa salute Nuru angona abaro remotwa biyamano wamechianda asaigo enjoy presenti the Sunday keepers na ende bune neighbor karibu sana. Asante MC kwa hii nafasi. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Ababata yungandi nikibale milele na milele. God is good. Thank you so much. Njemo tuli. An immediate neighbor yomoga ko ndigo twachire kusindikisa siri tukulia lero. Very briefly tomanya okomenya bwito Nyasaye ugutuigurira onye ndi tumetego. I think we could be having a very good neighborhood. We could be very good neighbors, very good friends. Lakini esa ulitoko kaganga etomenyete esa ulitotagete tomenye bono na botoine neti bana karata wate kunge kanisa ngojere nduri gotegerera which is not good. So kwa niaba ya kanisa ya Catholic, and I happen to be the chairman ya Muguzi zone, tigatorete pole. Yesu akiwa na udha wetu palipo vinonate. Yesu akiwa na udha wetu tutakapoiaga dunia hii tutaelekea paradiso palipo vinonate. Yesu akiwa na udha wetu palipo vinonate. Yesu akiwa na udha wetu tutakapoiaga dunia hii tutaelekea paradiso palipo vinonate. Yesu akiwa na udha wetu palipo vinonate. Yesu akiwa na udha wetu machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa. Kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya
tukizuru mji huo. Tutatembea kijeshi na maringo, tukizuru mji huo. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa, kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Machungu yote ya dunia hii tutayaacha hapa, kifo, magonjwa na shida zote tutasahau hapa. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mbinguni jiji furaha tele, makao yetu ya milele. Mwaka Nyasaye mbia mono kiara iro musombo yo ndiga matukare komenya sese iwo bogi manyasa moete to kwa Nyasaye ngambia mono amora iro we kamba tukaya yoro tigire familia ya mai gomo dike ya mawote banga wete going is tough once get going wanga keroro ga ruwa kongire bali abakongo kana wa kogendera ye family yo mugako ONDIGO otoka batenge ringa kichinkong tibono nyasaba le mi na branya ko batoko kororo gendo iye mereme menda tu ateria sekeria nuko basabira nyasaba konye abakonya soro gendo ekero digatayo yasa nerurabe okwara kirensembo manna wasese.
asa oli na ndio ikira ike kibira basuno molisia ko dansa mo ya kibirate na ndio no yomo ase board ya Onsando Girls asa semana de ndinga oyo usirre wana ya aso boiri oyo gal mo ko yona balibaru maate umachoge umaito mo kanyandro wana ngira nase body ito ya Onsando Girls wana wana Onsando Girls mwalimu manana ara na banu bande baminto igo yango jitwa mwalimu manana bwe school atomanyia banu baye tumana korwa to munyakero we yo tena to munyakero we bot minto nyamana tumana kwenda karibu mwalimu. Asante Seribaga Samalieta Nkoro kwa Teresa Ugali Nchende a deputy principal ya Onsando Girls. Our principal Tanya Aleti Woikerana asana tuma aporochi yaye muna moma ete amate munage enderete ya nek lero itwabu atom science practical igono wale oika kikisa matemu ya elire naenda Nyakobe bakasa wenerete. Onsando Girls ne timu erenke sana abali muntoli bange abange mbachole tukwenda school for supervision na invigilation igo abange mbali ya monaitwe na abande nontu amutigo yomo science na principal school igo in front of you. This is Onsando fraternity tubwate board tubwate abalimu tubwate n'abalimu bande konyora baruru Onsando banyorire school ao lakini esengencho ya ondigo alengo musani kora osoyomo ebate bambali gotigaranya maiga na bara ubatu choinire as Onsando fraternity na bana beskuru abande mbale balenge isiko ose bali forma onye moro na bomogocha molere oyo minto ndigo mwale koroka anko abana barabuwe se skuru mba maetelieta liondigo elieta ba manyete na anko ne reason nero bale gotumia elieta elio ntagete kwa ba minto libaga manye anche na bongo nyora kabaga keigo ba teba marieta yo tenenete podi ya tigare mwari munaro yo mu gutigara amona inche tumanye gukore program iyi bono kara kwa inche nkolo kwa marieta Robert Okindo bona cha kwa familia Ondigo pole na ndinacha kwa niawa wakasi wosi mbajitia wanti ya imba kirishe kwa pole. Asante sana. Mbelden Mururi Ngoroku nongo somi Onsando Lame Karisa naga somiri Onsando lakini tuacha kwa familia Ondigo pole. Thank you. Innocent Mageto, pole sana kwa familia. Alice Nabuti, pole sana kwa familia. Robin Magara, pole sana si familia. Benson Moracha ni mwalimu wa Onsando Girls, pole kwa familia. Litanda kuana goro kwa elda sakalio ngira goro ya keplat na ndena yo mase members of board ya Onsando Girls yambane member ya board kuru Onsando ase chinga kechiga abato kwera ni nyasaye mbia muno
asama yatoire kurwa Trans Ondigo asoeta se familia eri onsando ya school okorera amaya sijinga kichintambe. In fact, since he was employed in Onsando Girls, we've never had any problem with him. We've never had a case with him. And therefore, as a school, we appreciate so much for the services he has given us. Na tunaomba Nyasaye amubeka saga ya igo une body Onsando kurwa mabaya abete. We've tried what we could as a school. The family ne manyete ebi bidie school ya na nete terras manya ko bitaba go chaga, but we are together with them to hara kolire bingoro ande togo saba ne kenyore ke wona nuni no chichirani chonsano asama ya yunsa Ondiga kolire tare ko wa tare nda bana iga na ande mubeke ko cyari na togo na ko inyoro buya Ondigo school ene ya ino nyebuatisi na andi yakini alirabe boronge bono bune board more than what already the school has done na then abotoko ganda kuna ko appreciate igonga ega kana ande kelikendi gyati garete ntogeto mugo cha se family turuo monginoria karista mwarango ganda sara aliko pikie namba yaya, so something small will be sent to her. Elinde neranya kweli wasera abere chinguru apiki agendereri obogima ne family eliyo Ondiga atigire maega. So we appreciate so much ne principal buna bisi ne chairman ya itonere na watu moroire plus board members bande me chando ne mengera sense makwari na manga bunoro chera gusi atu abeka Friday na dritu kuria pario bono kro monta ko menyo ko uchiago inde toikira ni gusento nyore bionse. So bari bata yoga iga tuko nao mbasa bari baga na ande gakimu banjire akora gishuguri ekichinde. Otherwise tumeshukuru ainde bono principal nera na ari na intumono na tumamaga naye ko ando mwalimu wega nera kraonia samaga nayo akiraunia samaga nayo na liensa ko ando bya kinenda se family we are together with you. Please mubasa ku feel lonely kumubwate problem mubasa ko tiganga bono Ondigo naru etali just to share with us. We'll see what to do. Thank you very much. Thank you. Body ndore brief ngo kora tore nari ko na one or two things arafu nge mwalimu uga arwe report ye principal tokore twagwate mangana kyagera Ondigo ntofireti Ondigo nchemune deputy inche ngora kolega sinabara Ondigo no muntu urenga ati wake igasi yaya nyanchete sana no nyembono iya korete igasi yaya up to the last minute gachiye tigo saba ibaga muno orwalire intu twaroche muno mubero ayo tolibuya tukamwali baga kurwe school araenda aranyora matibabu yake ayimuna achiete paka waleo na nditalinga kintambi teire tino ene mante igo Ondiga akore gasi ne school yonsando egasi yaya nyanchete abana ale gokorera abanchete ago ikera kero omwana ekere barwalire nero kumanya mwana geto orwalire tigamoroseri erungori yani ubalendete mundaise Nima eta abana mbaigwa uchungu sana lakini rende ba break for holiday nakia abantu batalia mona itu bale wocha ko barora mwalenge muna bale gutwara mayanda amange nakie kitote batwataka muna abalimu pamoja na abakolie gasi ntobwate welfare na kilitu asangereile we shall send to Mama Esther apart from Kege board. Mama Esther egeren achakero bogima message imbo atakorwe skuru
kama shule nina ujumbe huu na ningependa kusoma tu kwa lugha ya Kiingereza. Ni kwamba the Onsando fraternity are celebrating the life of a good man, and mourning is passing with you. Before his demise, he was not only a senior cook at Onsando Girls, but also a mentor. Through his fatherly love, a mentor through his fatherly love to the students who usually called him Ango. He was a man of few words, a person you could rely on. If assigned a duty, he did it diligently and with a lot of passion. No words can express how we feel as the Onsando Girls fraternity. To his family, to his wife and children, it was a pleasure working with your father and also your husband for those years. It will be deeply missed by all. We as the Onsando Girls will keep your family in our thoughts and prayers. Even though there is joy in the homegoing, there is sorrow in your loss. Mungu alitupa na Mungu ametua. Rest in eternal peace, Mr. Ondigo from Onsando Girls Secondary School. Asante. Hallelujah, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamefika kuwafariji. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamefika kuwafariji. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Tusiogope maana haya ni ya muda kidogo, tutayashinda. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Alikufa, amelala Lazaro siku 4 kaburini. Tusiogope maana haya ni ya muda kidogo, tutayashinda. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka Yesu, ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka
Yesu ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Haleluya, hayumo kaburini, amefufuka. Yesu ametangulia Galilaya, ameshinda kifo. Asante buna nati ko batebikingo cha kumurugori bweri tukuria rero oyo gakurukumu iberania ku station ye Kisii FM. Abantu mwensi bali mwachirega igasenchire ya bene kumuchingira omosike Francis Ondigo ne familia yaye ikoto kubana ngambi ya mono sana kwa niaba ya familia ya mzee Francis Ondigo na mama Esther na familia yote ya mzee Ondigo. Tumeheshimika sana kwa uwepo wenu, wale wote ambao mmetoka mbali na karibu. Kuna wageni wetu wametoka Nairobi kwenye ndugu Geoffrey Ondigo anaabudu, na tuko na watangazaji wa vituo mbalimbali wale ambao wamefika hapa hivi. Kwa njia ya kipekee, mabibi na mabwana, wakuu na wadogo, ningependa kuwakaribisha na asante, tumeheshimika kwa uwepo wenu. Bono oisekuligererire na moroche nga chise cha minyo kirake nabona ende tuise kogenda nabo turanyoru wake nganchira samaskani mbalentere familia tumanye chi anko ne chi anti chia omoske Francis Ondigo na boigo omongina Esther onye komanyete ngane aunt wosene anko wochego chagaiga bwango mono gongo basaba moche bwango please naomba tumukuje haraka onye kore uncles, aunties. Yewono, uncles, aunties ba omugaka Francis Ondigo moche ko chaga kwangu. Sijui kama ni elder ama vile wamemwidentify, tafadhali tuombe alafu tutapalikiwa. Thank you. Karibu. Tusabe omutongi ole Nyasaye mono esene ya otomenyete onye twaje ule tu aso goita ba weito aso kowa tunawanya ibeto twabira mama chaito mbuya mono azeke okia Yesu Kristo watu mete agacha kuturututa ekera tusaliti kabisa ono ga twasiji umwana umwororo sana kuroba kebugaye abo twatwale tebe binga soko gechugona kugubona mwanya abantu bobe twabire nayo monene twache kumolera litukuli ale lyo mwaelyo ekera ko gatu nyumba kuminya bieka twasaba igoreka mona intwe usanga mona intuli ngana lyao tura iguri kuli ale roli ankoro siseni ka yayo monene Nyasaye dudigera abachukoro no mongina utwango sabo omwagate abantu bose byabasana bayiri ne skuru aso mona banyakore gasi te isamoke togo saba baba balemerike barangene family yaye ekero boli mirubo kwa baba keke agara sense mugaga kale orona bwate ngichenene otumiyo baranje kutumia kuika abana bakini ruya ani tuguna bya bagenda sajayiga ekero tura akurumuro biriyo yega Nyasaye uri goro ogene na kiro yo muito abaje gotoremia lingane liga ya tubwatitiri kongu otwasa makago nera sore asiria Yesu Kristo yero maneno ito amen. Basi litalia tata yo mwana ndio moyo mtakatifu amina tusorore omochen tata Nyasaye byo meganda twachirega iga Nyasaye to kwa kirolia sengechi yo mwana Francis yo yorarire otigire familia ya Yesu twabalentira samoka o mwana Daudi omorora mabiro mwagate mwachi semino bongai Nyasaye tungana kiara nyare komenya subi kubwense moigorire chinchera kagosoka kolige Nyasaye to omorao moigorire chinchera ali nyare komenya byake mabire na kmoikago toiko kobaka nakokoba ne butambe Nyasaye to seni abaminta bakira sengechi yo wanchani na magomba Nyasaye to gocha kwagatenkeye Nyasaye to twagata sobamo kubarurare nange Nyasaye nande tuguchikemuka kwenda kutumia byo mabiro china mwaka mwanya bantu munyamwando turaye tunyare guikabiya mbia Nyasaye te karura kole kole bya bagendera komenya bya na ukurangira butambe nsiyo buraina manyinga Kristo Yesu yoro mongro ito amena sitalia tata yo mwana ndio moyo mtakatifu amena. Elders wote kutoka Nairobi na hapa nyumbani tunatambua uwepo wenu. I would like to recognize the presence of the area chief. Thank you sir for your presence, na wale watu ambao mmefika kutoka administration tunawatambua na tunasema asante kwa uwepo wenu.
katika sherehe ya siku ya leo. Kwa sasa ningependa mnikubalie tafadhali kwa sababu ya muda ndangeli chikasi ni chonsi cha mwako ndigo na monomongi na Esther. Onye kumata ne kasi ni mwocho kwangu. Onye kore kasi ni mwocho cha kamoranchi chikasi ni chonsi pi mwocho cha gaiga. Mwocho cha mwensi tutenega igatwa kwebicha asamaskani egere mbaeli bagalia bene nande muikaranse egere toteme sana kumyoki umurubiri torre wosenya sana atoko mbi ya mono asingincho mwachire asamaskani ya bene gosegeta na koremie familia ya omogaka Francis Ondigo biamono sana asogocha koremie mongina Esther biamono sana bono chikasi runa more igamoroche abo moroche nga mbuya more nande nabange more twarenge ko bari bakero montaku ane to gukora maragoba bono gakia samaskani nganchire ga nyumwa kwe bichaiga muikaransa samaskani na sabi asirita ya Yesu munganchire boigo Rugo haso bolisyo buya korende boroborabu ayabo andone moyone orengereye nakogwa kirie Yesu amasase mono haya omoyone Yesu kare amonaje nama sase koro nintugu tomoi chano bunae nae yange ngotu kwambo ire omogoko na icho irogo ama masas ama ya mono haya re omoyone Yesu kare amona inchi nama sase biamono woto senia seringana dia ringana diokoremia gochase familia asome gaburi tukulia lero nganchire sasa nikubalie kabla nilete familia nganchire ndete chikorera chons onye kumata ene korera gochase familia ye kora nchocho gocha chikorera chons pimo tene gocha kama wewe ni ngakie korera ko kuboneke kurende ngakimo bali mwasoma ngakiro ekorera. Kuna timu iko huko, timu diaspora na wengine wanafuatilia utaratibu huu na mpangilio huu moja kwa moja kutoka hapa Mekenene. Sasa hawa ndio kolera, ningependa ni watambue, tafadhali nitawapatia microphone. Niko bayari iko. Pia mwana soko ngandero mwano yone. Orulo wato bwense. Asimwaru wati ngonganye chense pia mwana mwansi. Mwana stapora. Mwana osira bana bonsi kola sana nene nande senabere era miango emina abana elieta nsisiri ondimo korunyantu ekerore mwana one nchuti nasi mwatino bonsi na abana asante yemono kwa ninga gwairire byamwezi njesta no mwana one asamalie tanguru kubrisikira kwamboka korwonjai. Thank you, asante sana. Kwa kwana wakana wanne wairire bia asamalie tanguru kutrasia muramo mani esta no mwana omosubati omintu asante. Na wasalimu amjambo. Ni naitwa Lea Katwili, nimekuja hapa kwa niaba ya familia ya Mwambingu mahali ambapo Jeff ameoa. Mungu awabariki. Ningependa usimame hapo hivyo. I think Jeff, come please, mkuje tu kwa picha hapo hivi. Kujeni please Jeff. Na asante sana kwa sababu nyinyi ndio mlimlea mzee Francis Ondigo aba machoge ba minto machoge na bali bakubwichingero chingo sana. Machoge chache tasimama tu hapa hivi kwa sababu ya muda, mtasimama tu tupiwe picha. Sogo cha sobonge
On the behalf of ye familia yomoske Francis Ondigo na omongina Esther iko tukubelenga mbia mwana asogocha kwino na inde kama okogenda manyanga omwano ino iga bora bweskimu iko tumurendete buya ekanisa ya Mekenene 70 day Adventist asari go sasima iga rendire buya na bune nyasaya murangireti asamasikani mbia mwana asogocha twabakiringa mbia bona nyasaba zini kartoka ndrete ga somurobiri yoyiga akamuranjira mu ikaransa. Thank you. Pia uwepo wa mtangazaji the former presenter Egesa FM, the current women rep Kisii County Mheshimiwa Doris Donya akifika nitawajulisha, na wale wageni wote wale ambao tunatarajia wakifika nitawajulisha. Kwa sasa karibu sana kwa ya Mrs. DJ tafadhali ekanongo na ukwana igoma yate gonga nyitongo gotero huku. All right. Shida waraha tena nasema sangiria sangirieni siku sote katika Bwana Yesu Kristu wakati wa shida waraha tena nasema sangiria Yesu wakiwa ni nahodha atatufikisha salama japo safari iwe ngumu wokovu tutaufikia. Yesu wakiwa ni nahodha atatufikisha salama japo safari iwe ngumu wokovu tutaufikia. Msihangaike kwa chochote kiatomba duniani, habari wa dua na wasara, piga simu kwake Mwokozi. Msihangaike kwa chochote yeye kuba duniani, dua wasara, piga simu kwake Mwokozi. Yesu akiwa ni nahodha atatufikisha salama japo safari iwe ngumu wokovu tutaufikia. Asante sana, asante kwaya. Taratibu, asante kwaya. Wakitembea taratibu. Morochira wakitembea taratibu. Haleluya. Tutaufikia. Amen. Thank you so much. Asante sana kwaya, Mungu awabariki sana. Igontegete baliba mwabo omongina Esther mocho gocha gaida. Brothers and sisters to Esther mocho gocha kamuranji. Baliba mwabo Esther ngaibale mchigo cha gaida. Brothers and sisters to Esther mwari so Esther family lion speak chigo cha gaida. Bia mono sana naende asogo cha koremia omwano ino. Chigo cha mwensi kamuranche tunawatambua kabisa na tumeshimika kwa uwepo wenu. Baba yabona none turasoma be bwaigire bya asama lieta ngoro kuchana etikerugo Esther injo mumuromo kogoti mwa Esther. Asante sana. Ngiya mwana bakesa kwa mali baba Esther no yominto tato mwa Esther na romo kogoti injo muromo nene ya mwana. Asante sana. Abakwani limbi jamole teno yo mwa Esther. Asante sana. Na bakwani lesi tara monna bema samere tangoro kumero mara Esther mstari. Na bakwani limbi jamole mwezi kwa ile ni nyambi ya so cha kwa hiyo mtopole esto mtopole está con lo que baba ninjira mo ka baba ondigo boigo mbi amona sinja boigo ani sabasin abarende mweti gasomana matuko sibe onida makoli ko. Amen. Thank you. Bia mano mwebirania enje ngoro ku Joseph makoli mautia igondo yo mwabesta ninje sta ko gwati nango irali baba kego mwebirania nango te yaba igubane tore makorre gasienene omokobero kurwa geke tambe moiwa chobre wa korre gasinya sa ya goseni singin tondo tena kinsa tinde kwa na mangana mange nango te abantu balimwa abantu ba Nairobi abasani ba bayuane aba kanisa ya New Life abantu banka
abantu besikimu ba na bakere mbia mano sana family mnabona family omongina Wilgiston Sando mwete tinkora beti lakini abana baminto kukwana bale mwana minto kukwana ale sana mwabere moko ba ne family ye chinga kichingia mwabere moko tokonya no. Thank you, sir. Atali matanga tori no moyega bu mwana minto ndigo. I'm very happy enchira aba minto mwachere ko wakero mwana minto ukwaeli tiganya saba sisi na gokire na igure buyana uko amaliga goitekana oyo molembe biyamon tigangireri bagakubaganya aba minto aba bono n'abana bamwe abondigo bongo chakero mwana omonene ominto motangi ominto bomugako minto tata Mishari Nyamosi okorokunga Esta Mora Makori nero motangi ominto bien noyo nere mwana ominto okabera saba iseke nere ni akoroku Nora muntu nije ngo mubwati no nyokora kana mugega nere ngoto yama noyo noyo mumurobu na muro jambo eto botambiga noyo minto nande musikoliye na bakorora kana buno ndigo ya akoro ku Steven Matino Nyamosi nero kombwatia igaro mumura ugatano bono bien nju noyo iga nero mongina bo mumuroyo iga akorokwa Juti Matino nju no mumuronde iga akorokwa Isaya Orina Nyamosi onero mwana minto mokogoti asaba mura noyo iga nero mongina bo mwana oyo Orina niga akoro Nancy Omari Orina noyo bona moro torenga inega kina mororie nande nkoigunga nawo kasaiti nero mokogoti minto akoro kucherusa Nyaboke nero mokogoti minto yamon noyo iga nerenchi nero gontongera nero monginone nande bona moroje ntobwekari ya anyinga bwekani oyo gakoro ku Violet Kerubo nero monginone yamon oyo nabotoro bwekaina bandabu no muro jamanyinga na barayamo oyo nere nigakoro kunga Edina Mogere mama mwabo no mongina Chenes umwabo tata ulio ikaranste ke bandari mama bakwani tene no kole biamono noyo iga nendugu yana akoro kunga Joshua omwando oyo mwabo oyo tato mwabo nero mokoti omwabo tata biamono sante na inchoyo nare ukwana gongoro kwenoko Aguta Nyamosi mintoni gotwarenge abana kianda batatu nyasao bairiro ndigo nero gendo mwana gatatu mumuro monene asirete oyo nero muswati umutangi oigo umutangi ominto esiminto obwati buna maremu Kefa bwati buno ndigo orariro mumuro gatatu nyambaso narengo incho mumura bono kane Matino mumuro gatano Mario mumuro sita biamono. Wow, asante sana vayo kwa rugiro muhaga pako kwa muwe kanisa. Kwa sababu nimeombwa kwamba wasimame wapeane pole kwa familia.
Lakini kabla niwaite, ningependa nimuite mheshimiwa MCA. Tafadhali. Naomba tu na ikiwezekana tafadhali, if you at most you take 3 minutes at most, alafu niwajulishe familia. Mabe na bakwani limbi amore nande. Nchasa marita nkuru kudolfi ni buhari. Nchibuhari eliyetanyo nkuru kubuhari eliruwete bo machoge. Buhari mukabo kombe. Ngonche n'umwana ino rero tari nacaga buno mheshimiwa. Rero nacaga iga una mocho koro chenesi una uyo nacha kulera nko yane. Kekoro nanko nanchite sana. Igo bono tubeka sama sawa singa kiyega. My cousin Geoffrey na cousin Chiane chinde. Beba. Esa bari na berigo. Ama kweli na maroro lakini etoko konga. Geoffrey, you have a challenge as a firstborn. Anko gutire kofi. Nyebeke na ndo nyebeke no bolema. Tenda abana abandi baminto baike sankale gutaka baike. Anti beke kugoroko muraba endo beke sharpshooter nyasaya kubwatesi nande nimaite na abantu abonsi ibakubeka masabo nyasaya ngo tubwatesi ale nande tugute ankubuya. Pole sana na sababu na nsaberi baga na utwalengiga igo bamo musafara mpaka Marogo. Lakini nande gase nirase yandangeri yabetereri minyoke. Nacha no mheshimiwa minto nere no machoge ekera igwa matanga ngo chinanko yane nande no machoge iyenda nere ya mukunote batigachiche mo wancha bakwani abasani n'abayibi bo mugaka France mbiyamore na inde njema itena ningiche nyamira ga igangimerane nabo machoge ba minto. Pole sana twaluzi mu machoge nore twamo ocheta kacha kwa manya mekene bado roots chaya kwa machoge njasa maireta nkuru kwedina kwamboka nominated MCA under the UDA party seito nenche mu machoge nenche wana tigane kama gombane uno mu machoge tali uno mheshimiwa. Poleni sana kwa familia. Igoro ase bale tiba ibari wetata gosego atimo timo mwate timori kogenda igoro mchake amona abana baye mwaka France Ondigo ngajire ngai Miriam kirugo ngayari Miriam akwapi, ningependa ukuje na wale wote mmekuja hapa kwa sababu ya Miriam, tafadhali msimame hapa nyuma yake. If you are friend to Miriam usingayari. Abel please, Abel tume akwapi Joseph alright na bake na bakwandi mwansimbi ya moyo asa Marieta kuna moyo wetu moyerani atayire njengoro kudayana Ogutu mwaka Francis Ogutu na nemsekio mwaka yorae ese naba mbonegana arule Nairobi na otamenyete Nairobi njo mondo maite nondigo mama mwaba Geoffrey ngo wote pole sana asaya igatheire Geoffrey as my friend pole sana kiara watemire kurwari tatu mino lakini chinga kichanya saina chakora taki na chichaigete na ende bona kera twararira ya iga korekana igo tukwiboli no into we are still on the journey. What are we to do? We are to repent and make a good relationship with our Creator. Mama Geoffrey, pole sana. I could like to encourage you with the word of God from the book of Psalms chapter 23 verse 4 ambayo inasema even though I go through the deepest darkness, I will not be afraid. This afternoon, mama na familia wakiwa mkiwa mnaomboleza, you should not be afraid because the Lord is with you. Lord, for you are with me. So our God does not, Baba ametuacha lakini Mungu wetu hajatuacha bure, ako na sisi wakati wote. So
ile mkono wa Mungu utakuwa nanyi siku zote. Baba ameacha nafasi, but naomba Yesu Kristo ajae pale ili ilo pengo apate kulijaza. Ningependa kuimba wimbo moja, ambayo itatufariji sisi wote. Bwana umekawia, utatujia lini? Tumechoka maovu, twaomba uje Bwana. Ni Bwana wetu, ni utakuja rafiki, kwa kuwa ulimwengu waonyesha dalili za mwisho. Hakika tunalomba babani, Bwana uteremke. Maovu yamezidi, vifo, magonjwa, njaa, hizo zote dalili kuja kwake karibu. Ni Bwana wetu, ni utakuja rafiki, kwa kuwa ulimwengu waonyesha dalili za mwisho. Hakika tunalomba babani, Bwana uteremke. Ni Bwana wetu, ni utakuja rafiki, kwa kuwa ulimwengu waonyesha dalili za mwisho. Hakika tunalomba babani, Bwana uteremke. Asanteni sana, mnapoenda muende na amani za Bwana. Mnapobaki familia, Mungu azidi kuwafariji. Tuko pamoja Geoffrey. Sahi hata nimejua mama, tutazidi kuwa pamoja. Thank you, may God bless you all. Thank you. Around 130 abagusiya bari kibakiramo 130. So mwana yo ko Geoffrey ya remember bono tiga yandara beka be abako babisiamo kando abato giteragati, lakini nabakwa nimbi amore eri tayane ngoro kwa Esther Matara korwa West Mugirango ndo morikwa mangana Seito FM nje tigambo kwani bwerire amaria tane ngoro kwa nondageta na kabero muralia, lakini bona gango korega sia sebunge yetu Nyamira na ni ncho mukarani bweke ombeke kia bari kibagusi biamana Nabakwana imbi amore nchonguru kwa raka matara uyongo kora na company ya serikali kwa Kenya Broadcasting Corporation nsemo ye radio na television sito nyalibari nkunji nyalibari bere nyalibari masaba na nyalibari chaje mbone masaba nsito nabakwanine mbiamole njengoro kwa Evans Nyakundi ngokorane company ya Media Max ne company ekwenda okora mangana ye TV ko K24 negasete ko ku The People Daily abali kimno acha mani abatebiri abali ke abagusia sibalo onspirere tolegende kama moje motolere na bana siasa na baro babege ndokerengaki ekemo eli nembago na ko bana gusibate bana ko bangaina mwabege gusi na kitu aja ko baro keringa bono gusi paka wane roje nano mwana yekaraja to nyala bandu na watu abeira baro twamate birinji swasa baro igo wanonya tuko kobamo tokwanye kigusi gitu mbiyama sabandu baminto mbiyama se libaga abaminto nonya turasamba be bwairire njenguru kwa Janet Meroka igo komiti ya korosiri chiko na ndende no muralinde gesa Ondigo ne colleague pole sana Ondigo pole family biamon
anche abadene na bake tigamba kwani no yatora samabe asa Marieta nkuru kwa Zakari Majieka nikotokora na Jeff Ariege FM wankobere meza ya mangana Majia. Kwa hivyo nasa timu ya Kisii Scribes Welfare nondoro une member nande na batoko bwata na otherwise tuachira singi nchi ya pole uchiase Jeff ngono mo basokotwara wazi baadaye no ara se katiba wekesi kumune ya Kenya na into ikatosibe katiba bono abana ba mintu kuna Geoffrey banchire ko so asa abantu bande baswira bagaka bunaba tiga tunyara kwa toko basira erinde bakine biamono endo we nero no era member bwe karotore se kiombe no ara se member ya kiombe biamono sana. Asante sana Joshua na waandishi wa habari, kazi nzuri, Mungu awabariki sana. Thank you. Abaralia bangocha bari baada abande bari nchira gocha. Byonse byetimwe keramba utikilio ndiga gocha no kirega iga. Igoto bugato mujegana na boro mutambe gaiga. Mheshimiwa Steve Arika naomba tu. Biamana Marieta Steve Arika ondigo pole ni familia yake sana masabu kionsi ne kenyoro noko batebi pole. Nto batikende turakole oyo chikira obishi ali no murandia nandi nero toko ali bagari na turandiri kene de familia chigeste panti gutwara mangana mange nandi korwa kwa nandi matangane ko basabari baga temo iberani tinte tigweta ndeka ya mumbiema oyo naba saba konye moko ngire microphone ye ikasana ne chita kangebe combination iga igo mubwate 1 hour the church please you have 1 hour I don't know how you are going to plan that alafu mwane kongre ne microphone iga gara tokenda numero bidionde na bageni baitu besko bali baikirega iga tukiendelea kumtarajia pia women rep Kisii County Mheshimiwa Doris Donya ambaye alikuwa anafanya kazi na Geoffrey Ondigo kabla akuwe women rep wa Kisii County. Mam, karibu sana. Asante sana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Asante sana kwa nyote kwa kufika kwa hii ceremony passed on. Sasa kabla sijaongea chochote ninaita Mama Wilkista. Mama, just come and say a word as a mother from the church and as a mother to Ondigo, then tutaendelea tutaongea machache sana ndio our pastor guest pastor atakuja. Asante sana Elda. Asante sana timu yote kutoka Egesa. Asante wageni wetu wote kwa kuja kutufariji wakati huu wa majonzi mengi. Kwa watoto wangu Esther na watoto wake Geoffrey na ndugu zake na wale wote ambao wamehusika. Sisi hatuna la kusema, nafikiri tumesema ya kutosha. Tangu mtoto wangu ndio aaga dunia tumekuwa pamoja na tumeongea mengi. Kwa ndugu zangu na watoto wangu ambao wametoka Umachoge na washukuru sana. Mnajua ya kwamba nyote wale ambao mmefika wote mnampenda na mlimpenda Ondigo na tutaendelea kushirikiana na nyinyi kwa sababu ya nafasi ambao ni chache. Sidhani kama tutapata nafasi nyingi ya kuongea, lakini kwa niaba ya familia nasema asante kwa kushirikiana na sisi na tutaendelea kuishi, maana kufa ni lazima, kuishi ni bahati. Kwa hivyo tukiwa wale ambao tuko hai tutaendelea kushukuru Mungu na tunashukuru Mungu kwa nafasi ile ambayo alitupa kuishi na Ondigo wakati huu wote na tumejifunza mengi. Nimesoma eulogy ya watoto wake na nimeona ya kwamba wamechukua mambo mengi sana kutoka kwa baba yao. Ni maombi yangu ya kwamba waendelee kutekeleza na mji wa Ondigo utaendelea kuishi. Kwa hivyo sina mengi ya kusema, naomba tu ya kwamba nafasi hii nzuri tupeana kwa pasta apate kutupa neno la faraja ili tupate kuendelea. Asante na Mungu awabariki, na mkirudi tunaomba Mungu traveling masses on the road, murudi salama
na tuendelee kushirikiana. Thank you very much. Asante Mama Elder Mekenene. To thank all the churches surrounding us. We have the Sunday churches na hawa wote tulishirikiana kuona mpango umeendelea vizuri. Kwa hivyo tuendelee kufanya kazi pamoja. Na pastor tawajulisha ma elders, hiyo ni kazi yake. Nataka niseme kitu kimoja on behalf of the elderly. Our church Mekenene tuko na elderly wengi ambao wako nyumbani. Wamefanya kazi nzuri na kutoka Ondigo afika hapa akiwa kijana. Wamemulea, wamemtunza uko kanisani. Na kila mmoja alinipigia simu akisema familia, take heart. They have given verses, lakini tawapatia verses hizo baadaye. So our elderly ni Priscilla Achoki, ako Nairobi ni mgonjwa. Esteri Orina olimukorokea monta nere mwayari kuri nyumba. Ntobwato mongina Jemi Makebongo iganyore tobokongu erengo chari na mame kanisa mbare ni chinguru no mongina Priscilla. Tobwato mongina Bwari Otuori, William Migiro, Mogaka Joshua Migiro, Mogaka Judson Momanya bana elders, igabare elders. Then we have a Bisiba Makori, igare Nairobi, no murwe lakini yagete simyatabanga emipango yaye banyisabire agenda buya. No Mogaka Daniel Mwasomi gachete kuru Nairobi narengo murwe lakini umuiri oya naraire nande no amnyoka guchya. Ababona na buchisiro ase kanisa yaito batorerire nande bari na mariga mange korende gabagote abanyasabe naimwe Ondigo tanganje kurara ngo tugusaba tomenye obugimo buya kuna abantu baresa magura Yesu Kristo egerenga kierie kero yesagoche mambieria twensi totoko obuna ribo elimo igonya saba seseni ne kanisa ya Mekenene twara chinguru, especially the choir where he has been a very strong choir member na ndega ringi una assistant wa amo, that is Adventist men. Last year igo twarodiga siaba kakabaria bakebali kanisa bono batigarete ekogenderera buya igo bono ngongo sabanga nyasato konye togenderere na bari simoko genda mwaika mugende na nyasaye buya ntubwato mugano omoke ogocha kurwa se church clerk Alex Imkerubo, please take over. Womo Sumbonya Sauralire Mzee Obadia Ondigo. The Mekenene church members are sorry for the death of their member, Mr. Obadia Ondigo Nyamosi. Mr. Obadia Ondigo was baptized on 29th January 2011 at the dam site by Pastor John Nyabuto. Obadia was member number 73 in our church register. Mr. Obadia was a devoted Christian, and in this year, 2023, he joined Mekenene Church Choir, where he has been singing till its demise. Although he was unwell, he devoted himself to the Lord, he trusted in God, and had a lot of faith in God. So he rested. Although he was unwell, he trusted in the Lord and had a lot of faith in God. He has fought a good fight of faith, and I feel the rest of faith. 2 Timothy 4:7. Our prayers as Mekenene Church, may the Lord comfort the family, protect them, lead them till resurrection day when you will meet your beloved husband and father. Be blessed in Jesus' name. By Church Clerk Alexina Nyekonge. God bless you. Ndiamono ba nyari tuoche se nchi bitangwa Jason Sando, John Sando, Jameson Sando,
na Thomas Okweno Nsando abungo ikabarengera kirinjanyarikanete no baramo na inwe nande family batebire nande pole sana no mwakwana na barabo igo pastor take over please. Ramsia yerela Mongnesta ngabalisi bonsi bedisi na kurisko no bara bakwere moraba koraiga. Thank you so much. Pray for us. One of the pastors. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua, tunakupa sifa kwa sababu ya katika Bwana. Tunapoendelea kufariji jamii mfalme Bwana, tunaomba ukaweze kuwa pamoja na wao kwa sasa na kuendelea. Tunapoendelea hivi ukaweze kuwa pamoja nasi. Na yote nimeomba ni katika jina la Yesu, nimeona kuamini. Thank you, pastors. More preach and available. This I would. Thank you. May God bless you. Salute the congregation. Thank you so much. Kwaya mutasimama tu hivyo ama mutakaa alafu niwaite mwale. Thank you. Watu abami tutigamba saliuti gambi ya muri mwezi asingi jibona tuikire kebinto tukugulingana lyo bonda bwaga nakare tuwatia mange tote apole limwariganie muchifu mechanical education yo minto ya peshayera a statement na abakwaniriye ruguru na mate pia muri koraiga bia mono pore se family yo mwako ndigo mwako numia no amete kinyarukere mwina na nde tuakora nere gasi usando gasi ni pode memande kwenye no mokori minto wegasi mwako umia ntoko gamba mangi sauli ukorandi kwa beirange mutu arumore mwe monene. Thank you so much. Ama
Mackenzie kari Mackenzie elia shakoromo kaibure lakini akwa nereke usi elinde moyunga Mackenzie oseno gaiga inche saitere South Mugirango igari igo chitabaka sakruko watichaki kanisa na watu na Geoffrey Ondigo na abamwabonsi na watu ushiriki ari kanisa emo Satellite New Life ST Church abamwara bachaiga nande baterere mutugaiga nabo igo mubira buri Kristo nsando mahokoro nande nanderete gaiga ntaragenda kwando burandi nabo igo niso marato butangasachi lakini nso atia simidi afsi nane karonka enda soburandi igo nyasati abasini akarto basawa singi chingaki elinde pastor etkaringana tosabe omucheno nande tatnya sai asichinga kichiga chabene chekira somo yogoyega oyo mito Ondigo inyare tukobaga gutimoka nigo twakira enseyega tokobeka musombo asamokao ekirago kigokwana koletaringana omutumie bune kibekerekera uratnya sai elinde liboko emiyago chia senka abasiri oyo mwabo nabo igona bonsi abasanna bairi nakubwa muratnya sai lingane ligasirira gwe nono yotra nyara kobaga kona chekina asiri tukolia rero anyara kobaga kona chekina elinde nera ikero burutu bokarana kare twasabira sokwigena asiri cha Kristo oyero muborito amen. Karibu pastor we district Valencia kanisa ya Ondigo abatangasachi abantu bamintu kurumachoge Samarieta Pastor Morara Church Mupaso Kisii Central SDA Church to korano Ondigo egesa kerekende gorarande kera Lydia atuma poleae Rode studio aseigo natuma pole chiae Geoffrey na abatangasaji bande buna Nyakundi abonsi mbate abuna pole mbari wika bonsi monginone nawara abumerige sale nene lisatikiria Geoffrey salutingo bemono sana monto yomo ningago teba estetementirega my father didn't tell me how to live. He lived as I watched. Tata tantebetie unangone da komenya. Niga menya tubugima nkarigereria. Karena ligereria nkamanya bunang komenya. My father didn't tell me how to live. He lived as I watched. Muri kiondo da buna dad is my living superhero. Tata nero mufano one superhero yane. Nere nkoligereria na manyege ntongokora. Lite li Geoffrey my super. Kwe ubone murago to yumupira. Yokora buna chindeli echo no chiarwete kurwa. Muri kiondote yabona my father was there for me no matter the bad choices I made. Tatere no alingororo, no alingena inche, no nyogo chora kwane, kwarengo kobe. No matter how bad my choices were, my father was there for me. Tata no alenga mwananchi. Amutata kote yabuna pole, asabana waleba mwa Geoffrey for losing your father. Na unale kote yabuna pole, umunginista baba, asoko lose your husband. It's not a small matter. Tekeriento keregeke, ekere tato minau kwa tekeriento keregeke, ekere omuga kwa gukwa. It is a negento kere kioboroba nene. Asego, abunda takoleta mangana tato, na ndu to some kende kurwa sogo kumuga kuyo, nambe yemo, umunginesta, wono, eliso ya Nyasaye. Ni igolire asaba buraka widows elisolia Nyasaye no olire ibuna Esther elisolia Nyasaye no olire asole ibuna Nyasaye kale bateba kurwa sita kujia Psalms 34 verse 7 nige kale bateba buna ekere bono mugaka ondiga rurororo the angel of the Lord
will guard you. Lile kalia Nyasaye ingari korende. Lile kalia Nyasaye na likorende esta. Euna Nyasaye tabo tigetibus. Lile ika ya Nyasaye na likorende. Ono abatuacha twins at the end of the day. Koso katole togenda. Ene le point ya ntangani. Lakini Nyasaye esta tahu wotiga. God will never leave you. Nyasaye tahu wotiga. Na ba naye. Na tara naye. Kagera karo soma kurasa kitabu ya Exodus 22 verse 22. Egero kinita ketoyo some pastor dinayo epipiriane. Exodus 22 verse 22. Nigo Nyasaye kare woteuna abantu tuacha ona sumungi no tegeno koruguna esta. We should not afflict her. Titoboza como kore na bube abana bari batigaire bakoruguna fatales. Titoba kore na bube aje bibira bataba. Exodus ene the point ya ntangani 22 the Bible says to chando mubora konde bwens ose omwana entakana oyo abayibuli bae bakule ase yesunga una do not afflict any widow somangi gesonga eso yekebeke tabia You shall not afflict. You shall not afflict Any widow. Any widow. All fatherless child. All fatherless child. Otigerabo. Una abana aba tatu mwabara aline. Tituba kolera bube. Tituba kolera bube. Why? Because the defender ulikonyo kubigirira okule. Nabona nakote yauna chofre biamono aso okora maya asta to mino. Biamono aso okora maya asta to mino. Iune bibire kamateba. From the book of Proverbs 23 verse 22. Nigakoleta yamuna tokolere abaiboli amaya pasta. Ine point yane akabere. The point is at the Proverbs 23:22. Nigakoleta yamuna tokolere abaiboli amaya. Listen to your father who gave you life. Do not despise your mother when she is old. The Bible says, Iwera isoko ibolete. Iwera isoko ibolete. Na to waisako cha nyoko ekera. To waisako cha nyoko ekera gotire. Iuna mama tele una chofre biamono asoko kolera tato mina maya okoibolete ekera arenge moe. Gesongo byakwana. Niga Africa niya sao kabiri because the Bible says he is the one who gave you life. Na ko bujuma. He gave you life. Iuna makolera maya kare moe. Bona karuoro chofre amaya mwana tato mino ya kore mamu mino don't despise her when she is getting old. Mokolera maya balitoka pesa kwa Genesis 37 verse 1 ukilikoka ebibile kama tayabuna Isaac ekera ebibile tayabuna anatayo mwana wae gendo mtwale ona tele dagire ngia egere na alile egere gosesenie ndala kwaki ndala pengana wala saa umwa kuli urairan chofre ama tuwe gosenyuma tayari ahia nikuwa masenia ahiri onye ntuwa mokoleta maya. Now it is too late. Omuntu ekerakwete tawo woseseni. He will not bless you. One ekerakwete alia alione tokoloona is a cow without value. Mubironi wa ndugu ati value endeons. One ekerakwete no kuleka sumo amaraba. Aikerania maligone kwa weta samaraba toigana samaraba. That is a cow without value. Igona litu alikunya komokolera maya ekera arenge moyo. Litu alakumwile nyagitari chofre okamwila mpaka Kenyatta National Hospital, a very expensive hospital. Ina alikuwa leo kwa maya ono ekera kwa komokora maya omwako nyawatayabona omwanone oseseniwa chaelile ono utakama sini yomu gakulia toko ya nyora. Igo pasipone nyawatayabona so that I may bless you before I die. Iunekero kwa mwibuli ya maya niga yaona omwanone asogutacha onyakorai onyagusibuka aina aramaya. Iuna munde tukura nili abana bae munambia mono asokora tatu mina maya ekararenge moyo. E point yane ya gatatu yo moelio ya bantu bons
lakini Biblia inasema pone keretore moyo, put your house in order before you die. Makana ngenya utoka Isaiah 38 verse 1. Usako soma nonya 2 Kings chapter 20 verse 1. Soma ngobwangu. Ngana dia gatatu yo mwaelio. Biblia inasema put your house in order. Soma. Ibune Biblia inasema Isaiah 38 verse 1. The Bible says Asama tukalia. Ezekia akarwara. Akabange n'obukwa. Isaya mubani mosinto mwa. Nontegeramo. Ndakubasoma esogenda yabona in those days asama tukalia. Ezekiah was sick. And near to death. Then the Sabbath put your house in order. Thus says the Lord. Set your house in order. For you shall die. And you shall not believe. We should put our houses in order. By the way, and I was on the Ezekiah taking Uruya Wate, it was Malignant Answers. In both days, but the cancer carrying, the cancer of the Muaka, Matuka cancer carrying. Yavana, Obarangri, whatever Navana in Chua, Mbatevi, Amangana Banyore, Ekerena Ruro, in Jingu Kunde, Agate Yavana Bai, Ayuda, Ayanani, Momenya Musimuki. Mwaga karuka fasa ditiri, akaimukia magoro haya, akaweka asegetanda, akakua. Put your house in order. Kasatu seni asidedara kisomotori. Tutenango kuna tore hivyo, wale bagutara, tutenene hivyo. Mukire, wendera sitorajia makweli, ntokumira na nerelinde, oike mambio kobokiwa. Mutwa tuabekire familia yae, Umonginesta amona abana unakora nje Nyasaye obabwa tokoboko amaraika alia akolinda abana bao alende efamily ya Esther amona abana abaye batara amonaye babera se nyumba yao watu warogosemelia wetane timbera ikyagere mambie ya mwekere tureri kirabubwe umusombo Francis Ntumira negora ya mare toso asomo Julia astora amenye Wika kare na kare maruwaira tayo makweli atayo nense okona kwa semeli twari kurwana korokwo ogenda mona internande mbiamo ne gera kwa bwa tarire wika twasabeire family ono ense metkarite nero nyetene nero bya Nyasaye kare torarwa twins ore ndekero yo moito aika senga ya ebia asere traction motoria. Asante sana. All right, thank you. Familia mnaweza kaa kidogo tafadhali, thank you. Igonta ito baba toere rwango egere tukore nseme yinginje tigari 1000. God bless you so much. Omogambi Ayera, my chief wa 500. God bless you so much. Asante sana. Anya watu munjugo chaigae bwangu nero ngoli hiyo. Asante sana. God bless you. Alafu ikaranse mukwa niya mashabiki yega sana baralia. Biyamano sana. God bless you. Asante sana. Anya ondigo njugo chango gaiga muna kwa rangi no mugakore gaiga Geoffrey njugo cha Andrew Martin ro ko rangi go chagabu very good tenabu ko mugakwe bicha asante. Thank you. Asante sana. Mwikaranse kamuranje mukiweka hivyo mnatulia. Asante. Uligo chagaiga muba soko kwa dio mongina for now monga ngama sikani kamuranje barimo kumukwanye karamu wali baga please. Wale ambao mnasalimia familia naomba tu. Wale mlikuwa mtusaidia security please naomba mpatie mama nafasi kidogo. Mpatie nafasi kidogo msimsalimie kwa sasa. Very good. Thank you. Asante erongori biyamona nchugo chega. Thank you. Asante sana. Barikiwa sana. God bless you. Asante sana shilingi 1000. God bless you. Asante sana. Thank you. God bless. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Barikiwe kabisa. Mungu awabariki. Asante aserongori ino. God bless you. 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 Thank you so much. Asante sana. Barikiwa sana. Thank you so much. Asante sana. Thank you. All right. Thank you so much. Ndate mukire kiri kamuranche baba toereru.
barimo gukwania familia samasikana abasabire onye monyugwete kamoranche ondeta basoko kwania familia that now please naomba tu barimo gukwania familia kero mundai karansi na basabire moyi karansa sinini na basabire moyi karansa sinini. All right, Momoseri unit wochia ase namba yomongena Esther batumeire 23,600. Thank you so much Momoseri, thank you so much kazi safi, asante sana. Kama kuna kikundi chochote ambacho kimewakilishwa, tafadhali mlete ile support yenu hapa hivi. All right, DJ kidogo tu. Eneo bunge Borabu, asante sana, karibu mheshimiwa, karibu sana. Naomba tu karibu sana, tumeheshimika kwa uwepo wako. Bia mono sana mheshimiwa Osero igongo sabagakia sama sikani mwa bantaba ya mwikara mate ngumbu na abana ba Kenya gaiga ebwate kiri bukumi na yamo ondigo na akabeire agacha agasoka sengenjo ya magana 3 igabanya kiombe andose semole na ikiri kibesa mwantoma abantaba ya na wao ndiga akabeire na inde bate bimbo bandi bakora uno mosongo jenana lyo mache urunyango sobukine mbige tai bia mono ondigo ibasa yae. Thank you so much team diaspora, asante sana, Mungu awabariki sana. Kama kuna kikundi kingine ambacho kimewakilishwa mkuche hapa tafadhali haraka. All right, asante sana. Anye bago chana gotoko na kubatambua ama shapikige sai FM mwensi bimoche gaiga mashapiki chire zugesa kiongeti echo morake fa koroyanjire tundwari representing team diaspora Edwin Matagaro onchare koronara nyaliacho ekaptosya Nyamira County. Honorable Julius Somosomba korwa makara settlement scheme Nyamira County. Naumi Mainya ekerone kya Masimba. Koreta nyanjera nyakembe ne bogirango mate ekorera nene. Bingwa Robert Simekanyange Simba yake nyenyo bisa naonda igana mama safi. Pas amanyinga yomongina sarange nyakembe ne sauti bogirango na era choko tieno. Ala nyakundi ko nyakongo. Nzine mwana muziki empamba rusupasta nguru saka moina. Ana liyo mate kurunya gusobokine metai omwana Julius Nyanjama yamoro. Pia mwana omoibirania oyo nesembe yo muntu charo mugaru kuru lya mero basi fasi ya mania mashabiki Kisii County. Pia mwana. Asante sana. Thank you so much. Steve Dete, Sales Roll Media Services. Sengoro kwa Hilary Kennedy Anyona, reporter ya Gaiga Bora. Zakari Mayeka, mo ralia kwa pangana Mayeka. Olio kondoka Nyaruguru no arema ariko bakwa ndigara kinya sengenje wate ne ndiama. Ayar. Clifford no Nyaruguru ngayako. Nabengirende. Abara limbara bekera mbauti Discord City. Bekera mbauti kali ondigo akorosi kira. Yewu changere ngande yena kuiruka ko na ucha marigoro. Kayangana mura moigule boigo ayana ara mangana akire kurti semeti ekene kera mbauti kia ligere lichoni ana koirure buse ubikisa mocha mongoli. Aseme kera mbauti ya ege saati ya sebe na koirure. Simba yake nyanya akerejea gete ese moya mekenene atekofre yudigo aliko enugo yeke ambauti go piange neti na kera kigo gakona gekabwa gekabwa matubire kamera Umbrani go yabu atanse ekerutu abato kuchile ka omoga ka jofre yudigo tato muabo jofre yudigo yeke ambauti na kera kigo yono rembre abeni go tu ya tabanyeso to ya bantu to ya kera kega ndika abantu barekona korigera rina maisama bera bakona komaga ngatongori omoga beke gonkorio era mauti jariere bari gaturia jino mutakuwa norwa Amame kasuta parati Nilipati ofero mwamba machama nubaba sakibeke rambauti Yakere rambauti geika uongo gaka Price ondigo Nigo embure achaka kwa bake gotua kurenda abantu Nigo bare mere libata na wikeke rambauti Gewe kururuka Nechinga kie chiechio Umupungo borabu na Patrick Yosero Gate wana tariko gendaga Ni karero na bara wega kora Uliwanagenda mora na Yoro munga kutarire miaka Meronge tano na kianda Francis Boigo kularire Peganda ni kubitana kionte ni unyate ukana komo Oaba na baye emora
Ingin tu kumeni onanya orang bagus tinggal ondigo puesa na bande ba mawati gare pe ya kena singin jale popular ini bono benar kerja sembe kalau ni goya puasa boleh lau koyorani ni orani ni gapuana putiwa aus ini kota untuk agenda igenya republik yumpaya je asumro Rambau ikiaru na sumo kutibuwa ya kiari ini umochunya sahi ya chini nama kura ya bere Engubaya mwanya getinge abantu bari mu mate experience yo kubita kana mu gatani lakini abo tano wato mumye sombi yore kwani ngabanda baiga nande we mandikani mu ragwe sabon abanda bayambi yamure na atora sebira rumbi yamure tuwa perena sambi yamana singin chiyogo chambura njanya go tugaiga asiri kuliara roni go yaro ranga ebisubi achire kenya kabatofu en tatabia anyar kabakabuti bokabuya singin chunga chinga kichia naira kwenye chenkire kora ngarabuna nyasari yo kumwana bebo na sogocha ngo kora ginga tabanga inue na abantaba ya na abantaba kimo kwanza umetomo jumbo yo barabura no musane ono matuka manga mukamore mbele paka mukamuruka naoni lakini wono mwamurusi ya mesa mbiyako bateki oyo no muntu mwiya ntumwigenete ntumanyitenga nakorera asiengia naende abantu babarabura moni wete nande bono mochi bacobaniga mutigetigende bono mochi mokorega naende bono mutige mumurinde gakogosara mwatutebe ntunotore tumupange tumubeke network donyokire bono dori zironya tutungo chari gocha lakini ataraga rende ndogutiga mheshimiwa tukwani gaki erinde rio lakini era mu modeli ya wasera na mapanga yake chikura chingo cha ngani chingo cha gosi kwa niaba yake ero gacha gaiga ari disjofe ndigo yor musani oye ya kumbo ndigo tari yao kumbo goto ngana Nairobi aria nga chiko kunga ondie jagoro mwana ndio mwana wako kunga ondo se mondie chokure ondie ya mwana boro kondigo ndigo rali uko tupaka abantu bagotandana madango twate kwa ni ondigo kalmo yore nantere mu wanda akimarigira ni muchumbo itomo shimo Patrick Osera chako kwa nyara pole yae na ndo tole mereri ngano ni mbra ya ture akobado na sisi mheshimiwa tafadhali kwa heshima yote naomba kujifanyia Diamo no Mr. Lawrence na pundi mwa tomo ndoni akoro kwa jabo wala yabo Lawrence abagore abantu babindi bameze biyamure kabisa bari mukarari biyamure asante sana wazo kinara deba pole bono ondigo ya tiri dobri ondieki sasa yote pole ndigo mwenye no ondigo mmoja hiyo poleni sana na nje nami kama tanga na ajira matanga na asita 6 na zrekia boni ruguta mpaka gaiga yete beigo abwate mejogo abwate mako mariba nate baraiga uikanke na nebate bina bijamono wando mamekenene asante sana chukura mwanga ngeli chukura na kingoro kwa na mkwado bana kaje kama nijia kurungu bijamono kwa kiranga bijamono sana ege duyo kana takote baraiga abanta baraiga sabuna baraiga na abanta sana na vile wamesema wao ndio wanatuchambua kama iko makosa wanyora wanyora sio atebile na igwa ngombe ya igimwe wewe tu umevara tutanda kidogo hao ndio sasa wanasaidia sana kwa hivyo nasema poleni sana igesa mwenzi pi ndo nataka kuwasaidia watu wa minto pare kariere kwenda mpaka yangise hivi mpaka mwinani hadi kwenda somo hadi kutoka ngongoni maziwa hadi kutrimu kama maziwa
bono utakonja nini uparanje bakotana ikide cyo mwanziye nani cyo mugaba nani cyo baba cyo umutunga darebo namba de tofauti tegi je karonde ya sereki mtunte nebo yo mwanziye torozi liyo mtu arozi ya matukue gotire ya manotigura tabariri ye para tupa ndio mwanziye nikarosia. Kwa hivyo msiogope, mkiona pahali barabara imeharibika kuja tu mniambie. Nima hizi stari hizi msigari hizi county niweze kwa national government utajikura ni jiri unaona kama ndio bari wana watu wako wazini kauna ile ya alfai ile ya leo hapana ndio barabara ndio shukuru ni ama ngana roho hivi kila mbele ya rega ni kidogo lakini najua vile tutafanya wote ndio kwa mpaka milimani bro. Yes, hiyo mimi najua kulikuwa na vitu nalia kwa ndio mimi angalia tutamaliza. Alafu tuendelee kwa barabara. Haikata ndio makorito. Ndio makorito hizo sauti ya keroka. Baadhi watu ni barabara ngambia mama. Ndio maana watu wengi kwa koreo omo. Asa ibaki kidangore ngo tarana ila zikisega umuntu kurukunga asene to mugeni. Umu maede. Opongo. Otero. Nana Kirisimi, lero ndevinde pepole ayega. Nechiri wisa sana. Aende naro kurunga arama. Mweza arama. Narama. Nere nanto nechiri wirenga. Sana. Lakini nende mmoja kwa tabanga na riziki arama mweza arama kari kumikira hivyo mmoja na nchi nazo. Nita nina nore ndio kumikira. Sasa ndio roho ndio yake. Ndio kari kumikira hivyo ndio roho kuongeza. Sawa sawa. Ndio mtu naize kama ndio jana irenga. Sana. Ndio. Gomi. Amana sababu na ibiri msa ina kwa mwana ndio. Bas kwa sababu ndio kama ndio gomi jonziwe ile kwa meraongebe. Sawa sawa. Ndio muntu mmoja kulikira kwa andikira ngati kwa mtu. Ndio maana tukanya sawa sisi. Na tumete 5,000 mapema ngo mu masumo tuganga mbona ati no muntu muyare nandi na amata yenga kimumorende mumochoke mwasko mubwatoka no muntu muyare otuvendrete kwa mumi no mungai nate bango chare wocha igati kulisia Jeffrey. I don't know how far she is lakini ndeka kona wocha I have read the message kurase no 1 2 3 kasa ramo ya utara chikora sisi kwa pasta mareka pasta mbio kama tuka mai haya 1 2 3 na yevu egoto aare somocho kani yasaye mongino mino nabana ba mino mwesi nasomo akorarire. We thank God, Mami, thank you so much for Kinga Kinagot. Kakisengenjo, without you, I'm going to achieve. You know what I'm making a room in a mama. No, no, I tell you. Nabo walianti yai wasa. Rakipole. Tuagenda Nyamira moino. Mombinya, mama ito matelo dio kwa mombinya. Lero nitugole timatanga Kisii County. Nyamira na nyore mogo teba musacha nyamba. Na mure chiri busana. Karibo. Na igwa gago teba mujumbe ogaiga nengoko. Yani mubwata marieta. Omogumanire ntogoro. Ntogoro tacha na chete. Ondigo. Ntogoro na mpebe tingo challenge marogo. Na chete base family. Osanya tache tina to metomonda. O na chete jo karacha. Ngo ngake ralenge. Ngonya ngesini. Na te betingo charenge. Ganda mura anke. Gato tueru. Chando to yo. Nda uranto. Ndigo
wo mindu no twarenge na inyo gesa bosi ane no ara rero namubwire umushara namoncho kananiri nyakunduko rubonjari no mwana onale bono nere no twachagite nocho twachagita mami kurigwe musabo yakigarende mogende ondigo mpaka nale goika ayo no mwana omuntu nande ncheki ngotara ninga nchikobe ko bosie galime marogo bamora chiko koruga manyora bageni babera bange mono robo tayale mbosire moto terali korugoro chingeni na chikatwara mafuta chitware chumbi na botoko litalibo arafu da bana botoko batigera chiri wemerange bere gonto bakonyeti sio musacha nyamba tisa ne 25 tinda nyora mamiga no serobia na ruega kalibo nante biko challenge o chirega ya maro de ni ma yete koriya bageni no kaki abantu bameze tigara mbatire gomogende ebo muchando bokole Kenya yeito nencharo manyogo kimane suma kwa mente ligo ngaito lielele echumbi ya mente ligo ekebiditi yani kiregento bono lendo totamanyiti moko gutoko kura mono mato bate sigukure kyagara ase toligerere tinya sai bolintori bia kwa gachiro te kwata bani suguma nobo kimagwaka na 30 dero 100 ugo korua konda ne miogwaka nkyo kogora binte bimbio bono ntu no toremo tokwoga sana lili toko cha siasa ige toko bali berera mo kuminga nje abana siasa bakwanera siasa aro bakingi mara tutokwana umwalimu bagosona umwana sikuru munyagitale watebincho kango bete sindani utangera mutari ko mutempe ukwane sindani nyagitale bono na intu mwato tega twakwana siasa segeti nalimo kumanya ko barwanera tule igo ebosiana basta marana omuro chega gali rinkwana na mitumba nero konga nyasaye boli oyo lega ba chirichi anga chirichi ngade nansa berete nkaira chikura bono ndo chetora basani boka na batakira maya nyasaye witira baseni amen mbongino otalibia abantu barimo korukisika ucha mashabiki gesamule gabo yes iko to kusabaiga aki abantu barimo korukisika uti omongino yo igabo atakuati mebaka erega kuna je kurukisi paka Nyamira barimo korukisika uti akamoranje momo bwati sina ende bora moende 5 arara kora 10 abangana tumoja kukona baadaye momo karabo hiyo. Thank you so much. Mimi sana mheshimiwa Doris. Asante sana kwa kazi nzuri na asante kwa kufika. Ekeroto gendrete igo ntakete in a special way. Nataka kuwatambua ile kamati ya Nairobi ambayo ilitusaidia sana. Kamati ile ya Nairobi mbiamono sana. Team diaspora bakora amona Sylvester Mukamba, Wilfred Michira, Dr. Sam Moya, Francis Helen Moya, Gospel Nyambati Meroka, Mr. and Mrs. Mateni Job. I'm now a few recognized on behalf of Team Diaspora. Baribate ntamo naitwe almost K Stephen Manoti. Abuna bagambi balia bate ntamo naitwe asenchele ya bene Dr. Onchoke mheshimiwa Bonchari. Alafu Deputy Governor Moskige Sami. Yes, alafu mheshimiwa Badia Barongo. Mheshimiwa Badia Barongo, asante. In a special way tunatambua kazi nzuri ambayo walifanya. Mheshimiwa Okorokwanga Nere ya kuna ile group inaitwa Gusi Global anda sio Mokamba, nimewatambua na asante sana kwa kazi nzuri ambayo mlifanya. Asogusira familia ya Omoske Francis na boigo natebanga familia Francis and Helen Moya nimewatambua. Yes, kuna familia ya Oscar Pogo. Yes, Oscar Pogo, asante sana. In a special way, etimu ege saifen. Umoswati kurukunansi kwa mboko mweri, uyore cluster manager, go station ya Ramogi Radio, ege saifem na chamge. Nabu anataka bagaiga, nero moneno ito, lakini ya senchira bena ruwe ngore ya bena go chagaiga, na hindi na tutumutubune timu ege saifem,
negituru geito gionsi ipi twakebegete buna twabegete na ndi nakia tokonya asemirugiri yonsi buna twikiriga alafu na asenchera ya bene igonta tikuri ngambia mono ase Moski Francis Ogutu uina kuana naende oji asenchera ya bene osirire familia ye ngana yene chike kikarwa kita senseme yiga nero barisibe tibuya mpaka na stoko genda kubeko mugaka asiri tukulia lero na asenchera ya bene igonta tikuri ngambia mono kanisa ya Maxwell na kigorogwa New Life Satellite, yes. Under Elder Marucha. Kwa kazi nzuri ambayo mlifanya, timu ya Nairobi kasingia na mwenzi ipi, egasumwa kwa tenengia sana, aso kwa nekianga omoyegojoiga, obere kuna oberiga. Mashabiki Kisii FM, mashabiki mambo. Mko sawa? Thank you so much. Egasingia sana. Utambe mwana koira na magega. Ekero mwete nga one of viewers na watu mochando baterra boigo. Egere ngasiega ndre butambe igo. Asenchera ya bene na chivas la roza nyagulire na ambia ndetore kwa getenda butambe ande kwa renda mungina getena na bwana tako bagaiga lakini nyakundi amewakilisha yes mheshimiwa Donya kima thinking that kwana about you because ayegore Kisii County lakini rimaya gwatambukire paka Nyamira County iga Nyamira talikuro okorigiororo na sengencho yobwanchani obwate n'abasani bao na especially abararia bechire to Chonsi pitch yagusi Kisii FM being one of them na no matter once a journalist always a journalist I know moralia and also asuko igwa barari bare na mashabiki kora anje tarario kaigo na hende toko gosabera nga okore miaka 10 nyasago konye ojobe gavana ya Kisii ati takobe gavana ya Kisii togo sabero be gavana ya Kisii miaka 10 gokora yumo women rep osabo gavana tokoe and to nganya go Kisii ko to gwakere kura gurumu. Thank you so much, asante sana. Asichinga kichiga konta dekorene microphone ya se Pastor Morara atufanyie ombi alafu kisha baadaye ama chumaria tuwe speaker Moranje ego togotira paka ruguru ntoli ko bono tutire paka ruguru garia umubero rito yoikinka na ndi tokoro muyega boronge alafu kurworora machuma nimbwate report yenu mubaze gusuka. Pastor karibu sana. Thank you. Tupende na tuensi wana tukore nogo saba. Tata Nyasaye, mwana no moikomo chenu, tuere nire unambia mono. Ikiagara watore tirubu arubo. Mheshimiwa Donya tuoto tuaganyete. Oikire, tuere nire unambia mono. Wonekere togosoa kurua. Tuasabire muna tosoka monae. Na maraika arende familia umwakundiga atigire maega. Monginesta abana bae bonse bane ochakira Chofre na bali bonse twegene Nyasaye una no bali ne batwara basembere gwetane tiembera yabona se timu yegesa ono na twense bali bakwenda ukimachoge Kisii County amana bali bagutigara mekenena twasabira no buyabu wa obonge babamo naitwe twasabira ense ite ya Kenya tunyabusabira namaya tunyakumerana na gosemania na koremanie kerama batokeire wikatuikiriro guturika twense twasabire asere tarakso motolia Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. Kwa kweli maarifa ya Mungu ni ya ajabu sana. Angetufunulia siri kuhusu siku yetu ya kulala mauti. Je, tungeishi maisha ya Ukristo kabla siku hiyo haijakaribia? Hapana kabisa. Mungu ni tajiri wa hekima. I believe
nga asikuwa ikere from morning. This is the last step. Ini hatua ya mwisho ya kumshika ndugu wetu Francis Ondigo. Hebu tuombe. Motongi goronense n'enyantina byose ebiro. Wakira asura asemugorobeye asenkeye na very special way. Kwera ningambi yamana asinge njore tato ito otuanjete otolendete kingagi kyonse. Ono monene numaete mugano bwondigo asoikera, guide him, lead him, so that we may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you sent. Be with us, this family, as they start their life without their father, their husband, and even grandfather. In Jesus' name we pray. Amen. Anamkaribisha Pastor to Geoffrey and the family. Thank you. Asante sana Elda. Hapa tutakuwa tuna na service fupi. Venye mnaambiwa jina langu ni Pastor Suzuki Wambadha. Na tuko hapa ili tuulaze mwili wa baba yetu, Baba Geoffrey Ondigo. Yes, Brother Francis Ondigo atalala hapo katika nyumba yake ya Ngiza. Na huu ni wakati mgumu kwa familia sana. Kwa hivyo kama uko karibu na familia, simama na wao, washike mkono. Au pia ni wakati ambao mnaruhusiwa kulia ni dawa. Usiseme nitajikaza kama mwanaume. Hapana, wakati unalia unatoa uchungu na ni dawa. Machozi yanapotoka ni dawa. Na tutakapomaliza mwezi utakapokuwa unashuka wakati wanakorogea, naomba wale waimbaji wako hapa tusende kwa haraka, tukae hapa tuimbe mpaka wamalize na unafunike, na jina la Mwenyezi Mungu lazidi kuinuliwa kabisa. Kwa wakati huu Mungu mwenyewe katika mpango wake akuumba kifo. Kifo I mean, death was not part of this original plan. Lakini sababu ya dhambi, punde tu mwanadamu nalipoifanya dhambi, hapo ndipo kifo kikaingia. Na sababu Mungu maana kifo kiliingia kama baadhi ya laana ya dhambi, ndio Mungu akatuambia hata kama hapa duniani tutakufa. Nakasema hapa duniani hatukufi, tunalala tukiwa na tumaini ya kwamba Bwana Yesu Kristo atakuja hivi karibuni kuwachukua wale walio wake, ila wako hai na ama ni wamezikwa kama ndugu yetu Francis, na tutaishi naye milele na milele, mahali ambapo ni mbinguni, mahali hakuna kifo. Ukisoma na atakuwa ndiye anaishi na sisi. Lakini kwa wakati huu tunapolia, tunapomlaza ndugu yetu Francis kwa nyumba yake ya Ngiza, Mungu atuangiza tusilie bila tumaini. As we mourn, we should mourn with hope, ya kwamba huyu Yesu Kristo mwenye alikufa akawekwa kaburi kama hii na akafufuka na akapaa kwenda mbinguni, kama alipaa kwenda kama alifufuka, sisi pia tutafufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili liwe ndilo tumaini letu, ya kwamba Yesu Kristo alikufa na akafufuka na akakishinda kifo, na sasa hivi alipaa mbinguni na anatuombea. Na hivi karibuni anasema, tazama naja upesi na ujira wangu mkononi kumlipa kila mmoja kadri ya kazi yake. Kwa hivyo ndugu Francis kazi yake imeisha, anangojea tu kutunzwa. Ni mimi na wewe tujiweke sawa, na ndio maana kwa wakati huu naomba wale pall bearers waweke mwili hapa, mwili uweze kushuka, kisha wale wa familia watachukua mchanga, na wale wa kanisa tutahakikisha ya kwamba ni ukweli ndugu Francis ameweza kulala. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini, tusifanye dhambi.
maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuianganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuianganie ufalme wa Mungu kwanza. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Na la kushangaza, bado twaishi maisha ya kutojali. Twafaa kuishi tukijua kwamba leo yaweza kuwa siku yetu ya mwisho duniani. Sote twafahamu duniani hatudumu, tunajua kwamba tunakufa, ila hatujui siku wala saa. Siri hii yanishangaza, Bwana tufunze kuhesabu siku zetu kwa hekima, tunapoishi tuishi tukijua byamuna singeje familia y'Ondigo rarire omonginoye abana baye abachukuru baye yamate yari yagisengi abamintukuru bomacho bamwe abondigo bara twabere kirori ng'Ondigo rarire twali gusaba Nyasaye olende familia ye ono omongina abana baye walende kurubona wekakanira asherekera Kristo mwana tufahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuianganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuianganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuianganie ufalme wa Mungu kwanza. Siku zetu si nyingi na sote twafahamu hili, ni dhahiri shahiri kwamba hatujui siku tutalala mavumbini. Tusifanye mzaha maisha yetu ya Ukristo na ya kesho tuianganie ufalme wa Mungu kwanza. On behalf of Royal Media Services, Mom, tunasema pole sana. Ondigo, tunasema pole. Mungu awafariji, awatie nguvu. These are from Royal Media Services kwa kuombea familia na kuwafariji wakati huu mgumu.
So Lawrence, please, Zach, we'll all get hold of this. Tutalibuka tu tuweke katikati hivyo, yeah, tukienda pole pole. Mtunge mama. Yeah, pole pole. Amakweria yana maganga, amakweria yana maro. Aira bancho baito chenjera ao nanya para basira matma abande basira barase chinyumba chao abande bakwera sama boko ya banyakitari tito chanigwa na makweria ya kire sarache nasiwe tito chanigwa na makweria ya kire sarache nasiwe remerera abamito tito chanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke mwango chere mwango ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito tito chanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke mwango chere mwango ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe. Tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nenere tu kolo como que guato que na bacha. Oh, gakiaba mito abatu tigaire tore moyo, tiga toro se chinchera cheito. Na tora somo nenere tu kolo como que guato que na bacha. Abamito tito chanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke mwango chere mwango ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito tito chanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke mwango chere mwango ina waria bozi barareta se yeso pamoke tawe mebere yogo takwa amakwera ya tuchanire abuwe remerera abamito tito chanigwa ase oyorarire emambeyo kuboke mwango chere mwango ina waria bozi barareta se yeso pamoke